Tiprasarok wathop matairok ruwas jungjotono sawi mano aboni bagino dal bidal haiklai tuima tuisa hapung hathai dal bidal rogono sini tiprasarok matai atairelayo taboni bagi hinki mutai bebak thayono tongo hnei Obo haiklaino ahiro hai bubak rate bebak tiprasani bagi Suri mani mangpli kasoi phaijao ka Karbook sub division by khobjak Silasari RD block bisingni Tokbak Khor Hakor tiprasarok thanglaiye tuisani tuinano tui hor tukuklaiye Tokbak Khor buskango mum dupkathi soklai mani mangpli kasoi phaika Baithago a Tokbak Khor 100 meter high ingano thugmani borok rokbo habaimano a bisingo hablaibo ahaino bubagra produni sak hamya ngmani hamrunani te buskango tiprasaroni thinang kaham ngani bagai surilaimani mangpli kasoi phaika Pandano Tuidulkha Central YTF ni General Secretary Topon Debarma Bono Logirkha Karbook sub division ni Dal Bidal YTF ni samung tangnai adong rok They just another Kulumo, Hakor Bishop Paishobaika, or the Jenny short or the Gatongo, some believe Kaya, Tamgas, Jenny short in Bagi Mankets and Hakor, Tomato something, Bolomafang, Kagi Currency City, Jenny short, Zagara Patan Hijack, Monokobonai, Jenny Bubak and Shorina to Nakam Kaitan, Bubar Shureta Kahamit, the Dofan Sham Kaitan, Bubar Chubaton. Te jini tiprasarok tatina hamsung matang isunen darate jeng jot tono kubi kathar jeng himai bubangan bising te khai jeng koplai ingai tafani phyo mangthang man jeng prathana khai jeng jot tabuk jeng hakor phachobeka jotona hambai hei shor jeng prathana khayo nung je jako tongkhana jini bubangan sore kaham tongkhang te jini tafana jena phyo ge jena beskang agoi tongkhang te tin tiprasani te jeng jot tono kaham kreng khai tipraste ni jot tono ke tonang thang mono jeng kobugo